Wala man to. Ang lami bitid. Hmm? Hmm? Hmm. Intro pasok. Let's go. 2,000 years Oy, later. in for this video mga kabingka, tilawan na to ning Jolly Hotdog, no? O kaning, sa to kaning chili dunk, no? Kaya na ko nakita sa internet kung mga kabingka, kung person ba, oh? This is a Jolly Hotdog. And chili dunk. This is a chili dunk. Hindi gamay nagsulod ng ayo. Oh, hindi gamay na. Di para itong una. So, ato ning iikuan. Wala man to. Ang lami bitid. Okay. Are you ready? Get set, go. Lami ko dahil siya. Lami. Yeah. Jolly Hotdog. At chili dunk. Lami. Kulay. The best. Grabe. This is a chili dunk. Panalo kayo mga kabingka, no? The best nga
kombinasyon na Jolly Hotdog and Chili Dunk. Mga kabingka, ito po si DJ March and please be you. See you in next my vlog, mga kabingka. Babush ka, baby. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.